tie akese ahodo eba ahyensode de demu ebi ye afna ebinum eye enkonwa ene bisisimu na ebi enso ye edinkra ahodo symbols ahodo a ne nyina ededem a ekyere se wo hene wata na pake ma wo ba enti afedie yenko na afe yenhwe se ne be ya wona na tankonwa eba no no ye befa na ye de akyeremu ye hu jase hene na afe kontre akyame ene adehye abusua ne nyina won mato santena won eba enye asem ketwa wo ha no samre wo hwa ye nana wose Kofi a wo ye Sabin-Akrofrom hini yi wono na wakurukuro no akrakra na wote apakema enibre so wo ba edwanum a enye asem ketwa kra emaremfi se Sabin-Akrofrom akonwan eye nana no asonafo won matikote se obi animu asonafo a ye ka abusua awodo a ewo man Ghana ne Asante mantem hanum a wonom so do so yie pa no enumu enana ye nana wose Kofi ofre enu ntini emane nya nwanwa se wose Kofi nanim tadwa na sabia kroto se dia asonafo kan no asoni an ho nya fer kura no ne tiko eti se obi anim berma ba ene wo ani brem de enso ho fe ne de enyira ye waye se krotwa mansa se woto nsuo mu an ho sensan ye no enya de a etimi epepada ene ye se de mede atomonim no ye ni yo na na ahyase na oba wo eye na wose Kofi ne ho asem ene epese yesre moni die ene ambrase kakra kan se ene ye won na efra ne ntuma e won tintin mu a atwe dom agitrada ababe piem e wo Sabin-Akrofrom ano no yemfa ne ho abakwasem kakra na yemfa engugu kwamu na abra na nanso etutu tataye na kakra wo ba be pie biaya ye eyi no kopem se de na na be ba be duo no na che se ye de ho abakwasem no kakra e de etudwa se de ye de kan aka e de akyerem no ni din ankasa a ye de ewo no ne maame ene ne papa opanyina wo ebeye eye opanyini Kofi Agyei wono na wo no ofritrede a chese eno ene Sabin-Akrofrom yi no ebo ho a enya asem ketwa kra na eno a wode ne ewo maame a ene yi wodampam yi eye eno akosia adai wono so eye Sabin-Akrofrom hanumu edehia hanumu na ofri na de enmenemo kase yi ne sa eja ene worum nyina ato ananu wonse do a akoya arewosempa na edin a wo mo edema wo ba panyini Mary eye Agyei oyinka enu ne din a wono edema no na abakwasem ekirem a matadisa asafo no mu enumu na kyese ye wo Agyei oyinka ede ne etoye enu ntine wonya mfinhia be senwotwe na asafo no ebo nesu a enam so ema obenya Kristo din a ye frɛ ne se Mary ede kan ho a enu ntino Mary Agyei oyinka eni edin a oba ya oba benya ye ema remfi se opanyini Kofi a wo Agyei oyinka nenam Kristo som ni nyamsom tie no benya America ne din ho wone maame akosia adai omu ewo emema enan eka ho dada na baako edin ni Kofi no bin kwadwo menu kwadwo dua ene menemo kase na kwadwo amo a wonum nyina ato ananam wonse do emaremfi se ye nana Osei Kofi di obedi nade a onu firi wa nana Osei Kofi ba ye no onu nidi ene nana kwakudua wono nana wo ye Sabin-Akrofrom hene ansana ye nana Osei Kofi i eba na wababa bedi nade nti na menemo kase se nuanom ba nan ya wono ye mema opanyini Kofi Agyei ni maame akosia de wo monde wono nyina ato ananam ewo ense do dada na enum wono na wo mo emma enso baasa eka ho a ya adoa wato ananum onse do na enso me mo kase yi efuata ene adoa pomade wonum nyina eda so tiasea ende yi Mary eda empamu yi wonum ehwe na wonum twa adwa ho nyina adwe ho ato wonum pa no mato sino na yese de womani atutu ato wonum nsem a enya asem ketwa ye maame a wonya no ba bi ko efi adwe wotwunum se de medika kana ena wonya ye ne ho abakwasem a ena yeguso a yedi etudwa na sabe de se wo hwa ena na Osei Kofi eguso a sese de eye na se a ena yese wababa be pia ene ye kuruwa eni aniwa wababa tena se de afi na mamre ene ho amanne no se de NYANSAPO yesi aka na yede akyerem no ye fa mamre ene amanne de enya de a ye bekata boni wo ho ne afutu masom ewo ho a ye bekoso ye de nyina ede abramo Asante eye yidwo ema ne ye fe eye akono se ntine se Asante free se obi to anan monse do anase ofri atiasefo asase so a
aya na kufufuro bi won ma wokọ na wokọ ekoto aso enu nti no eyiyo yemfa eni agro enu nti na neyie wo ba ye no hu ahyensodie bebre anopa no ye ba ye no mu nse ne asoso sonkanea asechire ewo no se aya anopa de ewie mate na enso no ba bia wokọ no eye kwanya eware na mu osumu enu nti kanea no ene ede kwa akwaja eno batampa obatampa danso na afom ne tipa so da ye pa eye funu asebe ede mma manyini emma a wonum edi adehye abrempone ekuni ebe wiase yi yeso na yede akwakoja no ekwanye yeguso a yede ma me ho abakwasem na ena yedi egugu akwemu ere yento aso na yenkwa yenimu menemu ekasa yi no abra eno adwa woyinka wonya mfinhia du nwotwe pepepe ena eba betotwa se okohunu opanyini bi ana chese ye fe ne se kwadwo anane ana ono free ade beba na eno ena chese wone ne etenaye se ekunu ene ojira wono so no ene menemu kasa yi opanyini wato anananom ewo ensiedo ewo honomo na maame ene no ebo modene ewo ma amma no mako du baako a chese nikan yie pa na eye ahosepa emu mema emma a chese eno so no nikan yie pa na menemo kase yie emma no afi atwa mu na bema no oye opanyini pa no oto anananom ewo ensiedo ewo honomo na yese akoka edunu no na menemo kase yie obaako a ye friend say Margaret ye wono so fra ne ntuma ewo tintimu ama akoka enkono baako no de menemo kase yie wonum nyina eda so ewo atiasefo asase so a enne menemo kase eyi nase no wonum nyina abokuntunkunum aboku janye na enibere nso genti no womoni abre na wonum ehwe de ekoso ewo womo maame ene womunu abai eyi ase na momame mfa ntentem na mbobo anuanum wonum din na afi yenko yenim nana Osei Kofi prempre de won na sese oye bapanyini womo mote ase no wono ye Sabin-Akrofrom hene yewo owura ba ko friend se Amoaten yewo maame ba ko friend se Afua Ata ena afeye matadi sofo ba ko ye friend Reverend Isaac ana ne Sarpong wo afi hana Afua esiedua yewo ba ko friend se Kwame Opoku ene yewo nana Kofi apia afi Grace Afra Agyei ene wo ka akire kura bema nanim tadwa enso ne Amankwa Emmanuel wono ene oka akire a chese waka akire ewo honoma ene me ne mo kase de nipa ba akuri nyina wono etiasea enika eyi ewo honoma enye asem keto akra mame adwa woyinka Mary ne ho abakwasem a ene eguso a yede etudwe nti se wo hwede a na yese awo eba atiasefo asase so no oba de bode de otonsuo na obo awia amowia wo abaduasa no agi abanye na daroma wanya na bro ema woto ne yefunu mu mofra mako nipa du baako ene wodo mba asase so a enne Sabin-Akrofrom twedi ampaye ono adom na ne yefunu mu babi ena edi ade ewo hanoma enye asem keto nti abakwasem kakra efa maame hono no eno ena yede atudwa na yede Amamoah yeguso ewo NYANSAPO so a yesane ne madwemba enya asem keto akoso na fa wani di achi na de subscribe share na like na fa gya wadwenkyere fa to ho efa maye ene de yebekoso wayi yase bia kopem se ohene nana Osei Kofi obema musuo na ayi na tuo de ye kai mo se yede ne nyina ede bebrem ansa ana berebre besikura aba besi amakonkonkyen so etumi achi ewo ekwemu.
Asante
Lady Portia. Sadia Wahaye, a free and renumera. Not say any pound and never that for me, Yakata the Chica play. And renumera, who watch a guardia, Wahaye, or Bata Lady Portia, or Bayay, and now pay who watch at this idea. Baba de ba kono fo o de beja na say na kuma kwa na ne pobre and na yawra na no ma hema fo na no hemfo na mo ko da so ye nyina ya traffic and na ya ti o wa chirika ya no sikasa wa heye ye di Portia say wo ba ya ni wura wa trate ya so wo bless you ya so mo na mo bless you what we dey go back on na busia wo kan say nfio aya intase mienu sani ohere Lady Portia Kobra ne debiti ne patoba ne metas uja ha wasi ni wate wansha ama yewura nanu ko yasofo enfafio enfiabeti aso na ma bresuenti to wanu o parenta ma brochure papa sawade ba enyo jona ya nanu sore ne yebutu apa ni tieni ye fentu apa when yes we can some doko ahodo e ba beti aya we can some doko approach dia papa aba for dia tante owa palet onim yewra ene abusia na mo hema na ahefo ni mo ye ne santi waheye watu wansha ama sabi ya kutende nyabo yewra wonfa doko bia fa so huonti waheye na busu ase ukranentam aya doko ebuntu amu enwachi okano aya ni sibita hoto eno so ehya pudio aya mako enan nanom na abonya sofo yenye ya fa so ho enfri waheye meti wabia wanwezi wopraye ne shampa hoto ni waya hoto ni rita hoto ni belisa hoto enwachi ni risky ni konya red label black label and tawo ina sado hire obapa Lady Portia wana busia ebaya wasi yewura abana tora mo asrade hienie yenye na braso na yewura so ri konya so mo ne na ma hemfo na mai manfo e kwatrasia no kwasem nie oba be dia ba konofo wonim yewura yenti wade nenka hudo nyina diaba ene ba mpanimfie se ye fa som na no enumre wanwesi wo kwaye ne hankati eya ma kom yanta wanwesi me da bo totoato da bo tuntum tabre da nan ma trase ye be tore ye be diata e dia ne diata ye da bo ya wa heyre wade ma diura amasa bi ekute benyado amanya ma fo na ma hempo ye nyina ye di yewura chi amana ye diata e dia so di konwa so tell your heyre oba pa Lady Portia oba polofo nyaba dan saso oba yiri no oba ya wode busia yesi no wanwesi wo kwaya ni breakfast akoto wate na me aduma dachira yaba to na mo nyina ohoye ade be che ade de to na me nyina ohoye wo kwaya ni milo akoto ni ota akoto ni milk akoto ni lecture akoto enwachi the tissue akoto approach dia papa what no we the conflict eshem ni biscuit akoto eshem enwachi okwaya ne tadin ne pano enwachi namwa what no we education eshem enwachi the package akoto eshem approach dia ani ne we the kutia eyema komako ensia said what ni what say adie che nete na nanu mai ma fa na ma hemfo ye tini anko ye beta ye wurachi amechira wakatare ma be ne nua eni echi a papa ye fa so no mo echira no pa ye uta pa oba pa Lady Portia sabia ko woni mi ye wura ye woni eti wo fa ye ne matches oba pa lady ne matches ana nam twemu a eba ana pa wode na se ne matches ka na obeti na se ena nwumre yi ye ne mesum wasam ye nem ehem wasam ne senti oba pa se ne matches ni
Obapa, what's up? What you want ye? I want you to come for. I want you to cheer. What they shall not this year. The toffee. What can you will put the jump power cheer? Said your Bapa, Lady Portia, or Hene'S. Body I was in here, was it a death water? Yoga, when you was a extra. They get to a extra. Listen, about Papa said, what shall I do when you fear and run on your dam and fetch your first strength? Here in the Portia was open the jump power cheer. Yes, I've been what they pass at that water. Now, no, madame, said they met you. Now, madame, Munche, I'm a farmer, let's wait for you to get me and send me. Tell your Papa, let me post on here. When the butcher buy a yes in you, you can't even you cry, you're not swat. You're not swat. Tell you, living out woman, just a young power, man, and then to send him off for tear. Now, not swat. Oh, how long that part? I can't tell. Yeah. When you get a mamma grow, the mamma grow, I am a certificate. Get the papa. Sabre, Obapa, Lady Portia. What do you mean? Baba Yura. You don't be a crowder. I don't know. What we are see. Obama said, Sabia was sending out. One thing sometime or ham. Sabia was just had a tea. And you don't want to buy yet. When I put you, a fear and not pay. What's up, Maya? Yura. Madame Bro, what he is and what's the win we. What's open in some Electricano? I get 70 million to the piano. I get 70 million. And then, I get 7,000 Ghana cities. 7,000 Ghana cities. Obapa Lady Portia. What the Bushia? Yes, I be a Kutabinato. You have a time at you. Yes, and I'm a Bushian. Now you're far and told I will show you. Now at that time, you're far and come to from. Send your hair, or buy a wash. Never did you know from Asante, or he knew what she had pumping. Madame was saying, Mamonitia, addition.
Abusia said the NYANSAPO kasa mfonyin so na eguso a yehoye moniguso amohwe na mosoguso amuti sabre de da yekoso ya ani epitiri samohwe a nana Osei Kofi ye Sabin-Akrofrom hene enne de ema no ye baako ene wo mote ase ne nso said ye sia akoyo no said o my Ghana nya afa hudi ne dom no bebre ene boaye ne nso no kwame nkroma ena Agyei mu enim Agyei mu de besine no ene nipa baako ni nyina ne abusua ne adehye abusua ni nyina na edwo nso na Osei Kofi sense wono ena wabokahire na pa agro na ntwene esunu ntie no wono ena sesi Agyei no wodi mu akotene pa ene mene mo kase baafo wamanu muso dada a chese ana amanu muso die na yese Agyei ye no afedie ebewe ya anisa ewo honomo enu ntino na NYANSAPO kasa mfonyini so yanso yede mbesi wa hanomo na afedabi yato aso ewo hanom midin ene abusuapani owusu eduni bomoden na share na like na subscribe na efa my